بەڵێ ڕووماڵی پرۆگرامی بەیانی کورسان نیوز سەبارەت بە دوایین پێشهاتە ئەمنی و سەربازەکان لە ڕۆژاوای کوردستان بەردەوامە هەر سەبارەت بە دوایین پێشهاتەکان لەسەر ئاستی ئەمنی و سەربازی یاخود هێرشی گروپە چەکدارەکانی دیمەشق بۆ سەر ناوچە جیاوازەکانی ڕۆژئاوا و بەرخۆدانی هێزەکانی سووریای دیموکرات یاخود تێکشکاندنی هێرش و پەلامارەکانی چەکدارانی گروپەکانی سەر بە دیمەشق لەلایەن هێزەکانی سووریای دیموکرات با سوپاسەوە لە شاری حەسەکە دلیار جەزیریم لەگەڵایە کە ڕۆژنامەنووسە. کاک دلیار سڵاو لێبێ، سوپاس کاتی خۆت بە ئێمە بەخشیەوە. با بزانین دوایین پێشهاتە ئەمنی و سەربازیەکان بە شێوەیەکی گشتی لە شاری حەسەکە و دەوروبەری یاخود لە ڕۆژئاوا چۆنە؟ سبا و خێر، سلااو و ڕێز بۆ هەموو تەماشاوانên کورسات نیوز بۆ gelê Başûrê Kurdistanê û tevahî Kurdistanê. Bi rastî niha yani rewş li Rojavayê Kurdistanê ne wekî herêmên din yên Bakur Rojhilatê Sûriyeyê. Em dixwazin balê bikişînin ser wê yek. Yani Hesekê, Kobanê, Dirbêsiyê, Serêkan, yani Amûdê, Qamişlo û bajarên din ne wekî Reqa û Dêra Zorê ne. Êdî yani li wan deveran şaneyên razayî pir zêde derketin li pişt rvanan îmanetekî mezin hat kirin. Yani ev bû sedem ku şervanên Qesedê hekî ji bo ku komkujî pêk neyên xwe ji hinek cîha vekşandin. Ama niha çeperên berxwedanê li sînorê Rojavayê Kurdistanê di xaka Kurdan de ye. Wê şer jî ne wekî berê bi, wê berxwedan jî ne wekî berê bi. Niha çepera guhatiyê girtin yani ji Başûrê Hesekê derdora nêzî visa ji şedadê vir de yani çete niha li dênin û xetek tê heta der rêya Reqa Hesekê û dizîvira heta derdo aliya ew herêm nêzîkî Tiltemre yani ew xeta ya kantona Cizîrê xetekî bi vî awayî hatiye girtin. Şervan di xetên pêş di parastinê dikin. Kobanê jî Kobanê û Cizîrê ji hev hatiye xwe dikirin. Li Kobanê jî yani derdora Kobanê çeperekî parastinê yê bi hêz hatiye avakirin û ji şevê din de çeteyên Daeş, Colanî û çeteyên bi yek destî gotibin navê Wezareta Parastinê ya Sûriye xwe rewa kirine û êrîşan pêk dînin derbeyên giran dixwin yani kuştiyên wan pirin li taybet li alî Kobanê. Li wê derê erebeyên wan gelek hatin imha kirin, derbên giran tên li wan tê xistin. Car dijî di nava bajaran de yani him Kobanê him Hesekê him bajarên dîtir millet bi yek destî ji bo parastina kolanên xwe bi taybet jî ji bo şaneyên razayî rê ji wan re neyê vekirin neyê yani têkevin tevgerê de şervan li cebha li eniyên pêş ciwanên ku seferber bûne milletê ku seferber bûye di nava bajaran de ji şevê din heta niha raneketine parastin tê kirin. Her kes li ser piyayê tiştekî balkêş îro li Rojavayê Kurdistanê bi rastî jî ne hizbayetî ne tu ne hiç çiyekî ku bi zimanê Kurdî qise dike li ser piyayê bi yek dilî bi yek rehî parastina Rojavayê Kurdistanê dikin. Ev jî bi taybet piştî vegera fermandarê Qesedê Mazlûm Ebdê ku ji bo danûstendinan qaş û çûbû Şamê hikûmeta ku tevgera wê dibin fermana Tirkiye de ye bi hemû rê û rêbazan peymanên xwe bin pê dike ne li gorî peymana yê ji ber wê jî niha di nava hikûmeta demkî ya Daeş ya cihadistên Qaîde êdî tu peyman nemanin ji derveyê şer û berxwedanê tineyî niha çete amedekariyan dikin ku êrîşî Hesekê jî bikin. Yani ew wekî me got niha li Başûrê Hesekê xwe komî ser hev dikin
داكو إيريش بكن لي إيريش على سر حسكي ونرقة وديرا زوريبه و سينورين حسكي جبو تشتيان ببن غورستان أب سوزاق فرماندار وشروانين يبجي دانقل لي خلا آلية دنجي نها يعني دولتها ترك براستي لسر خطاكو بكت دجمناتيا كرد وعرب ليست ودهنك جياده انجام قلت يعني بتايبت جيل هرمين الرقه دير زور الشداده ودردوري وهرمي كو كرد لي نيمبون لي باجار روجافاي كردستاني لحسكه لدفرين ديتر ونقاربن انجاما بدست بخن نها قلق جوانين عرب جي دنافا شربان ده لحسكه برافانيه كسوريان هن ارمن هن اف جاليه كده الاليه دن نها قرتيجهن داعش شغل الشداده قرتيين كو بصاله شربان قصد فراستنا قرتيجهن ذكر نشبوكو نبن خطري لسر دنياي يعني بصدا قرتيجه قرتيجها شتين داعش يا شداده هاتم بردان وقلق جوان لغوري اغاهيان دكفن نافا ارتشا جولاني ده نافا ارتشا حكومتها دمكيه كو مخابن جواكا ناف دولتي وكي كو حكومتك رواي ليدنرن لاب حكومه عيني داعش يعني بجواكا ناف دولتي ياكو دبنا كواليسيون ناف دولتي لروجافاي كردستاني براستيجي اخانه بقلي باكو روجلات سوريا ركر جبويجي يعني جرك قلي ما كرد لحرشار برشين كردستاني لدربي ولات للدياسبورا وبتايبتجي بانغا مش بو كردين باكوري كردستاني وباشوري كردستاني براستيجي جرك خلقين روجافا بالتاني نهيلن خطري مزنه ل دوي باوريه دنا وقلمه بسركب وسركفتن ياما بالاليه تاني اغاهيك از لباجار رقه تبي كو باجار رقه بقشتي كتي دست تشتين حكومه الدمكيده هيجي دقرتيغاها اقطان ياكو بصدان قرتين داعش تيد هاتنا بجهكرن او در هيجي شربانين قصده برافانيه دكن هيجي تبي قد چمبره دنه برخدان لوی دری هي چنجاران ایریشی دکن لی شروان برخود دن و رینادن کو چتیان بردن يعني چتیان حکومت دمکی چتیان داعش بردن بله برز دلیار جزیری کردانی گنجانی کرد لاوانی کرد لباشور لباکور یاخود لدیاسپورا بتایبەت لە شاری سلێمانی و ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان و تەنانەت لە باکوریش وەک پشتیوانێک بۆ کوردانی ڕۆژئاوا بەڕێکەوتون بەرەو ڕۆژئاوای کوردستان وەک ڕۆژنامە نووسێک ئەم دڵسۆزی و پەرۆشەی کوردان لە باشوور لە باکوور یاخود لە هەر ناوچەیەکی تری کوردستان چۆن هەڵەسەنجێری؟ بله يعني شخوان بتايبت ين لسر سينور قلق باندور دي يعني بكرنا دري سينور سيبينه جار ده هاتنا جوان جباشور هنك جوان جيهان باجار حسك جي ما بخوشي هنك ديتن يعني ابراستي مورال ومعنويات خلقين روجافاي كردستاني بلندكه ددني شاندان كو قالي كرد لروجافاي كردستاني نبتنيه وشخوات دم هاتيه ايدي قالي كرد لشار برچين كردستاني ولدنياي جحر كسير بيجي ام سينوري سايكس بيكو ناس ناكن سينوري قوداني امي راكن وامي يكيتيا خوا اب حر يك جمال ولاته كيبا سوريا عراق ايران و تركيا تشيكرن لي ام دبيجن باكوري كردستاني باشوري كردستاني روجلاتي كردستاني وروج افاي كردستاني ويك برچبن ام يكيتيا خو افا بكن وام جرك زختي للدنيا بكن كو ام يقلن يكنتون وام بيك رحيجي فلسطين خو بكن باشا شوا برچه کی دنیا کردستان جنال سرپیای روجلاتي كردستاني او درجي يعني برخدانه کی مزن هي سركفتنا شورشا روجافا باور بكن و سركفتنا قلمي روجلاتي كردستاني بو تكبرنا رژیمین کو داگرکر لسر کردستان بتواهی بله بەڕێز دلیار وەک ڕۆژنامە نووسێک یان با بڵین بەپێی زانیاریەکانی لای تۆ دوایین پەرەسەندنە ئەمنی و سەربازەکان لە حەسەکە یاخود بڵین دەوروبەری حەسەکە لە ئێستادا چۆنە
هەروەها ڕێو شوێنە سەربازیەکان هێزەکانی سووریای دیموکرات لە حەسەکە بێ یاخود دەوروبەری حەسەکە بێت چۆنە لە ئێستادا بە پێی ئەو زانیارانی لای تۆ هەیە؟ ببوورە دەنگ قوت بووت بەس پرسێ دووبارە بکە. کاک دلیار لە ئێستادا دوایین پەرەسەرنە ئەمنی و سەربازەکان لە شاری حەسەکە یاخود بڵین لە دەوروبەری حەسەکە چۆنە ڕێو شوێنە ئەمنی و سەربازەکانی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە ئێستادا لە شاری حەسەکە چۆنە بەپی ئەو زانیارانی لای تۆ هەیە وەک ڕۆژنامەنووسێک؟ بەێ نەها وەکی مەگوت ینی حەسەکە بەرخۆدانێکی مەزن هەیە دەردۆراوێژی چەپەر هاتن دانین من دەستپێکێ دەخەت گوت بەڵێ سینۆرên Rojavayê Kurdistanê şervanên Qesedê yani xetekî parastinê ya bihêz ava kiriye ji xwe silahê giran jî derdora bajarê Hesekê û Tiltemir şevê dî yan jî destê sivê vê şeveqê li komên ku çetelê kom bûne li hinek ciyal wan hat xistin bi taybet jî nêzî Aliya û derdora Tiltemirê yê yani û di nava bajara de jî niha gel seferber yani gelê Hesekê ji bo şanera nebin di nava tevgerê de yî û rê nadin yani şevê dî ciwanên Hesekê li taxa neşwayê çend kesên ku dixwastin tevliheviyê bikin û yani di hindir de xerabûnê çêkin kontrol kirin û nehiştin tu kes tev biger yani vî awayê em dikarin bêjin gel li hindir şervan jî li çepera berxwedanekî mezin tê meşandin û ez di wê baweriyê de me wê ev berxwedan ser bikin.